Ese ni application zingahe ufite muri telefone yawe kandi udakoresha? Ese watekereza gute cyangwa se wakuyumva gute wumvishe ko ari application ishobora kukwishura amafaranga? Ndabizi ko bitangaje kandi ari ibintu bitari byo kwizera. Gusa urabyizera numara kureba ino video, kuko mu iyi video ngo kukwereka application zitandatu zishobora kuguhemba amafaranga ukoze ibintu bitandukanye cyane kuri telefone yawe. Ntabwo ushaka kugutinza, reka dutangire. Application ya gatandatu bayita patuprofit.io. Ino website iguhemba usharinga internet yawe. Yego, nukuvuga ngo baraguhemba amafaranga usharinga internet yawe, kandi na kintu barakoresha internet yawe. So nukuvuga ngo internet yawe barayikoresha nko gufasha abandi bakeneye internet, barakoresha internet yawe. Nukuvuga ngo baraguhemba amafaranga atandukanye cyane. Biraturuka naho uva, ukatuvuga nko muri USA bashobora kuguhemba amadolari ageze kuri 5 cyangwa se 20 bitera naho uturutse cyangwa se naho utuye. So application ya gatanu bayita moneysmsapp.com. Nukuvuga ngo ino application iraguhemba just ubona message. Yego, nukuvuga ngo ino application ikuhereza message, noneho we kuyibona ugahembwa amafaranga. Ibyo bintu biratangaje. Yego, so nukuvuga ngo yego ino application iraguhemba amafaranga just uwakiriye message kandi ubona ibintu bitandukanye cyane. Just nukuvuga ngo we ushobora kubona message kuri telefone yawe, ukayifungura ukayireba, noneho ugahembwa amafaranga. So nukuvuga ngo ushobora gukorera amafaranga just ukoze ibintu ukora buri munsi kandi buri kanya. So urukona ko ino nayo itangaza cyane. Ndashaka ko tugenda muri izi application byihuse cyane. So application ya kane bayita Premise app. Iya application iri kuri Android, niyo moneysmsapp.com iri kuri Android gusa. Niyo ngo ino application iraguhemba amafaranga just usubije utubazo barakubaza ibibazo bitandukanye cyane kuri telefone yawe, noneho ukabisubiza. Nubisubiza noneho bakaguhemba amafaranga. Uri kubona ko ibyo bintu byoroshe cyane kandi bishobora kuguhereza amafaranga. Ntabwo mvuze ngo ari amafaranga menshi gusa, na amafaranga ushobora gukorera ya mukanya gato kandi ko guhumbya. Urukona ko iyo application Premise app nayo ushobora kuyikoresha bikaba neza. So application ya gatatu bayita Cashmall. So nkuko uri kubyumva, Cashmall ni application ishobora kuguhemba just urebye video, ukoze utuntu dutandukanye cyane, kandi ni cyiza nuko ino application iri kuri iOS no kuri Android. Nukuvuga ngo iri kuri iPhone, abantu bakoresha iPhone n'abantu bakoresha Android mushobora kuyibona kuri Google Play Store cyangwa se kuri Apple Store. So uri kubona ko ino nayo ushobora gukorera amafaranga uri kureba video, playing games, bakubaza ibintu bitandukanye cyane. So uri kubona ko nayo ushobora kuyiha amahirwe ukareba niba ishobora kuguhereza amafaranga. So Cashmall nayo iyo amahirwe urebe. So application noneho ya kabiri bayita Moneytree. So Moneytree ni application ushobora kuguhemba, nayo imeze nka Cashmall gusa yo iri kuri Android gusa. So ino application iraguhemba amafaranga playing games. Nukuvuga ngo ukina games, ukirika kuri ads nyine niho babonera amafaranga. Kuvuga ngo urabona utu video duto, ukakirika kuri ads bakweretse, noneho ugakorera amafaranga gutyo. Gusa ni kuri Android gusa. So mbere yuko tugenda kuri application ya mbere, ndashaka kukubwira ko ukora subscribe, kuko kuri channel ndashaka kubazana izindi video zereke ukuntu ushobora gukorera amafaranga, ndetse n'izindi application na tricks nyinshi kandi zishobora kugufasha mu buzima bwawe butandukanye, rimwe na rimwe zishobora kuguhindurira ubuzima. Rukona ko nanje natangiye gake ngenda ndi kuzamuka. So nago uzi aho amahirwe aturuka, wenda yaturuka hano. So kora subscribe kugira ngo ubane natwe 5 kuri 5. So application ya mbere bayita Reward. Reward ni kuvuga ngo iraguhemba amafaranga ukoze ibintu bitandukanye cyane. Cyambere nuko ushobora gupromotinga tasks. Nukuvuga ngo bashobora kuguhereza ngo upromoting iPhone shasha iri kugurishwa, noneho ukayipromotinga kuri Facebook. Iyo abantu bakiritse kuri iyo link ugakorera amafaranga. Cyangwa se ushobora gukorera amafaranga ukoze tasks zitandukanye cyane nka surveys. Nukuvuga ngo bakwajije utubazo cyangwa se ukoze n'ibintu bitandukanye cyane. So nukuvuga ngo iyi application ishobora kuguhemba ukoze ibintu bitandukanye cyane, kandi iciza nuko iri kuri iOS na
Android, nukuvuga ngo niba ukoresha iPhone cyangwa se Android birakunda. So ino application nayo nukuvuga ngo ushobora kuyikoresha ukareba niba ishobora kuguhereza amafaranga. Izino application zose nagiye nzitestinga kandi nasanze ko zikora. Zigerageze umbwire muri comment niba zakunze cyangwa se ukuntu byagiye, noneho mbone ideas zo ukuntu nshobora kukuzanira n'izindi video, kuko ndi gukora izindi video ziri kuza. Ino ni video iri kukwereka application 6 z'ukuntu ushobora gukorera amafaranga cyangwa se zikwemerera gukorera amafaranga ku murongo ukoresheje telefone yawe kandi udataye igihe cyawe. So uzi amahirwe urebe, kora subscribe please, sharing ni video. Kandi niba ushaka kureba video yerekeye ukuntu ushobora gukorera amafaranga menshi cyane, kanda kuri video iri kuri screen yawe mu buryo bw'ubumoso. Kandi niba ushaka kureba video yerekeye AI tools zishobora kuguhindurira ubuzima, kanda kuri video iri ku ruhande rw'uburyo. So kandi niba ushaka gusubscribinga, niba utari wasakora subscribe, kanda hagati none bakujana kuri channel yanje ukore subscribe. So reka tubonane mu video y'ubutaha. Ciao ciao.